Assalamu alaikum, urmatlı, hoşluk tuğanlar, urmatlı atalar, apalar, ece qarındaşlar, urmatlı bugünkü bizden konsertibizden qadırlı qonaqtары barыңızlardan girip kelgen жаңы 2017 Jambıl жылыңыздар 2016 Maymıl жылыңыздар менен құттап қоялық. Қош келіпсіздер. Бүгін рахмат біздің бұяқта тұрған қонақтар мінеке бізді сыйлап келгеніңіздер рахмат. Сіздерді көріп мен сүйініп отам мінеке тіке тұрғандарды көріп мош тұтқандар көбі пұтына тұрып қалыптыр деп. Урматтуу меймандар, ушул концертибиздин башында bir 2 мүнөткө сиздердин убактыңыздарды алайын, анан концертти улантабыз. Азыр негиз концертибиз саат 6:30-га башталыш керек эле, жарым саат кеч баштап атабыз. Анын себебин азыр айта кетейин. Буга чейинки биздин ушул көрүүчүлөрдүн арасында bir кызуу талкууну жараткан 120 кой тууралуу bir сатирабыз бар эле. Аны барыңыздар билесиздер. Ошонун чуруучусу токтобой мына азырдагы Рахман аке 3,5 саат ушул жерде сүйлөшүп улам сурап берген суроосуна жооп берип отуруп азыр biraz кечирээк келдик. Анан ушул концерттин башынан мен сиздерден бир нерсени сурап коеюнчу. Ушул биздин айтканыбыз туурабы, туура эмеспи же туура эмес кылып, туура эмес айтып коюп атабызбы? Ушуну кандай дейсиздер? Рахмат. Эми биз эл менен алардын ортосунда биз көпүрөөк эмес да. Анан элдин ичинде болгон мүдөнү биз ошентип аларга эми башкаларга окшоп барып кыйкырып жүрбөсек, же таш атып жүрбөсек, же бир жеринен секирип кирип кетпесек, болгон нерсени ушинтип сөз менен, күлкү менен жеткирип койсоң, айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман болот экенсиң да. Анан айла жок, анан эми сиздер да олтуруп айтасыздар экен, бешка часын ойно, беркин ойно, ан ойно дейт экен. Анан эми сиздердин көңүлүңүздөргө карап ойноп коюп, биз аркасында мындай нерсеге дуушар болуп калат экенбиз да. Ошон үчүн кандай дейсиздер? Биз ескисинен ойнай берелиби же туура кылып атабызбы? Жаңысын айта берелиби? Кандай дейсиздер? Силер туура айтып атасыңар, биз деле силердин оюңарга кошулабыз. Туура деген нерсени айтып атасыңар деп бир эки ооз сөз сүйлөп койгон инсан бар бараңыздарда. Пусть көрсүн ошолор, эгер биз туура кылып аткан болсок. Ким бар? Келиңиз эже. Келиңиз. Келиңиz апамыз жагына коюңуз. Эми силер эмес, биз деле наразыбыз, элдер деле ушундай наразы болуп калган нерсеге деген нерсе бир эки ооз бир совет койсоңуз. Эми муну аларга мындай кылып айтсаңыз жетпейт. Мындай кылып түшүндүрүш керек болот. Алып кел Каныбек. Алып кел. Муну мындай кылып эже. Мындай кылып моюнга илип алып айтыш керек да, аларга ошондой жетет. Ансыз укпайт алар биз. Болду. Наразыбыз эже. Туура сөздү жетекчилерибизге, жогору жакта отургандарыбызга куудулдар менен акындар жеткизбесе, адамдар жеткизе албайт. Адамдардын сөзүн укпайт. Куудулдардын анча-мынча айтканыңар, мындай чагылдырып көрсөткөнүңөр, сөз менен айтканыңар туура, мен кошулам силерге. Рахмат. Демек сиздин деле оюңуз биздикиндей эле. Рахмат. Бирде эмне болуп атат? Эмне болуп атат? Бул эже эмне чыгып алдыңыз? Эмне чыгып алдыңыз буяка? Мени артистсизбесиз. Же көчөдө оондордон окшойт, ал муну. Жок, наразыбыз. Ал муну эженин моюндагыны. Эмне болуп атат бу жерде? Мындай болуп атат да. Эмне болуп атат? Кана? Эмне болуп атат эже? Улуу башыңыз менен. Мен берге чыгып алып разымын деп атсам эле, тиги эже менен Каныбекке чыгып алып наразымын деп башташты анан. Жок, уят эже. Бордуңузга концертке келдиңиз, отуруңуз эми, отуруңуз. Уят. Кеп отуруңуз, түшүңүз. Артист эмессиз да, туурабы? Анда отуруңуз. Эже наразыбыз эже. Туура сөздү туура кабыл алыш керек. Болду. Мени колдоп койгонуңузга рахмат. Кол чагып коюңуздар апаңызга. Уят деген керек да.
Aba bizden aytkanımız tuğra eken. Munake. Tuğra Ey demek. Tınar. Tuğra eкен de özüңüz Sen konsertin başlabaysın uyat da mı? Alçı bunu ne kanıyor alçı. Çınlanan aytış gerek. Oldu bu toktot da sen ey. Sen konsertin başla. Cana 120 koydun da ızı çuzu hali bütelik. Sen daha ne gel alayım ızı çuzu. Şunu çıkal hazır elge ayttım. Meniki tuğra o desem tuğra da kalanış derler. Yeni başta da konsertin uyat da mı? Men elemez ellerin narazı olur da tanırsın. Tınar mınday da el narazı olsa bular geçe hakkında deputat şaylaştı. Deputatlarına var aytsın narazıçılığın. Sen ne alasın anı? Kız üçün basıl elek. Joya mal deputatlarının şaylanıp olan da hiç kimisi gelmeye da tana beşara kim geçsin buna? Geldi. Bulardan kakras şaylagan deputatı gelip bir yerde turat mına. Buna kol çapsakar gelet mına. Kol çapmasa dili gelsin. Gelsin buna gelip. O şu deputat kayıt kıladı uyattı. Ne oldu? Ya. İşte kalan yok mu? Canım, Ne oldu? bunday da sakal. Siz şu okruktan deputat var şaylandınız bile. Ne oldu şeylensem? Şaylansam ne olur desem nerede el narazı olur da. Bir elde uğup oturan bir hocarım var mı da bir ellerini. Kaysıl el? Bunlar gözünüzge mine indüşke görün otamam bunlar ne? Bu sizdi şaylagan el şayloçular. Kaysı şayloçu? Bunlar şayloçular eken. Anan kim der anan? Bunlar satıcılar bunlar. Niye satıcı? Satıcılar bunlar. Ha, Şayloçu emez. Men Bunlar satıp alıcımın. Men geldim bunlar sattı doğuşu. Men satıp aldım. Soran var o dağı. Kaysı şayloçu? Çok emme şaylangandan keyin ahır elden kavralıp oldu. Bunu elden bari narazı olup bütün Nege? narazılarga razı olan hiç kim yok buna. Narazılığını bildirip kol çapkalasın mı? Razı olan adam yok mu? Bunların bütün narazı olup atacak. Sen o şu elin aytıp koyçu tınçırak otursun. Niye? Narazı olgan. Narazı oldu ne taptı bular? Aytçı suraçı sen. Bakiy prezident bolup жүргөндө Svet 1 som 70 тиын болду деп наразы болду эле. Азыр 2 som 50 тиын болду. Ошону таптыбы? Айтынчы кое турсун. Наразы болду. Эмнеге наразы болот? Şöyle Ошомалда криминалдын авторитети Рысбек менен площадьта жолукту президент деп наразы болгон эл ушулбу? Азыркылар Батукаевди учурбузду самолет менен. Ошону таптыбы наразы болуп? Atasının başına narazı olu. Joyum köp nerse abi şey etkeni gözgerde kılgıla da abi şey etkeni esengerde. Minte Niye? mında kılavuz, anda kılavuz da aytıp ketkeni kesinler ko. Sen suraççı bul elden. Kiçinesinde atanesi jomok ayttı eken bularga. Ayttı öyle. Onu boluptur, o jol jomoktu kuatışat. Sen aytıp koygun. Mınanday kılıp oturursun, boluptur mu narazı olbay? Yok koyun aka bu silişkom öyle köpüm sen mında rakam. Ayt oşanta otursun, narazı oluyor bey. Obşum şunda kılıp ben konsertimi koyayım.